Ison rohami mangalian ulos pasamo tuhamuna. Molo uloson unang ber kamu ulosna. Alai makna ni daripada cian uloson mak. Sibera mamuna gajang rabu id ram tahadu. Rabu na. Solo rabu ulus nah apa? Dok ulus gajang. Segajang mau muna saya tolok mah. Tunang parmuna, cucu, saya jadi tua mah tuh mau kapas pasu, doa ke pasamotan dari gak tujuan no. Iya, betul aja. Di pasar tay mah urusan pasamotan tua mau kalah tuh. Nah, yang pertama apa sih nak? Boleh. Ison rohami lolongna lawa mangalian ulos. Sebagai sadario indenggan do pineran paksa pedenggan. Sudah berdala do denggan. Sudah no pandana do dalamur pasu-pasu na denggan kesatuan. Aduh tusi rohami ulah-ulahna mangalian ulos. Rabuna gajang ulos na gajang, rabuna begajang, si gajang mah umur muna, saya mahamuna, so gajang di uloson, so mising mah gajang ni umur muna. Betul. Doho rezeki muna, segudang mah rezeki muna tujulanon, asa adong bagi-bagi muna salong kakak budak katua nanti. Ya, betul. Jadi orang doa saudara pernyataan itu dua amurina belum naik pamili belum naik rata-rata sudah yang kata naulnya karena dengan satu harta mah manut batu dari dengan betul. hau manis satu pitina hau sepelalu sudah yang kapal sepuas waktu naulin dari kami siap apa macam-macam menjaga kamu men para komandan betul aja. Buat taman atau masuk hamuna jadi apa kamu melangkah Ya, betul. saat disulu menna saat mau tiga ras mengatung dengan bahasa sadario ulau dan juga sadario saya sudah nabi manfaat tunaringan Betul. harus ada Nah, kalau kamu apa sih kira-kira? musik Sulam pahapui Macalo pasu-pasui Masih aku radulai Sulam pahapui Di Jawa Dobo baru Di Jawa Santa Vina
matikina na dinggan amang mao si harus naik ko nilang dong ya pasang ano tamang alam na sa mano tikina balas maro ka muna majano jadi so anin nandong ito dua ama ringgas mahamuna tulaw apalagi tulaw ni si tumora ikon kebon mumo unang tinggal sa rungon mo tigiya hamuna marhubas matungani bilang Yang kau tiba apa? Atau udah di Parna ke temu? Oras mahal Rapela ini Sibuk magoran Mahal bukit Saya mengadu tamu Sigalu Pari, saya laktaban ma Lasroa itu ngapa ni keluarga itu kuda. Matutup. Ini nang lekku. Jadi saya prima tapi muna saya sudah semangat muna pas tambah kuat tambah semangat. Kalau alui sudah ka Sigalu Pari semangat lekku. Para semangat kuda. Matutup. Tanggaku itu sopir di burason sepir matodi padung-dung sudah kagak kata Matutup. dengan rumah tangga dengan haporsa mengalin Tuhan tanyang nami tetato masuk-masuk hamuna asa tetap hamuna gak bisa ada haluan dia kepada Tuhan Matutup. oke leku dah sorry mak sepir matodi leku pas-pas Tuhan Matutup. Di Babungu keluarga dari Buparan Opias Mando Situmorang 8 keluarga seluruh Indonesia yang terkumpul di sana. Berarti menagudang peon angkiat uang bangke gawe matoro pas-pasu di Hamuna. Matutup. Peserta yang waktu Hamuna ya. Gak lupa. Jalan. Jalan. Belum. Nuk mahujalo hani sulong-sulong pahok siap kamu nak. Ini dulu di baba, di oma, di nala sorwanangi. Anggi ma marhidi ulut to serion. Yang sahat sulong-sulong pahok ini hatamu Tuhan. Pamasuma-suma amat tadi bata. Gak lupa. Diberi magurang makanau me. Saya diperkui Tuhan imamu dulu di sulong muna. Matutup. Asaboy pasti orang muna. Akapau punami. Woi dapat masih kola na jimbo dapat nasi cita-cita. Matutup. Asal honai ma sono ni nebui ko ko kadro uloson asa ulus na hapal mon ulus na gajang sorang. Gajang ma bari daudi. Gajang ma bari dagawi. Siap kamu akapau punami nang sok soni ma. Matutup. Asal hono ma son na dua. Asal song ma mu diuduan. Menatap depan tapahan. Dapat makan ini duluan, jumpa nasi narahan. Matutup. Pak Musi. Jadi bahasa hantor somot pulau sekolah. Jadi disopet, tapi nang murang BH tak apa sebahas itu hakuna lain nari, doa itu nari. Jadi
Sada maruhat tahita nasa rombongan natin. Sa halimandok mahita alis terus mahita pada nung Pentecosta. Barusin namin. Naneng Roma ang tutuneng mangulosi barando asoras daging ni ito nagando may namyon. Bagmado. Ararang dari. gabi.
Jadi di son pasatong ulus nasida di pangidon nasida ima oma nangudon saya na muna paupu jong tong sa ala pasahat sulong paupu do mereka pujo saya ina ala na ulosan na ron na saya pagtunguan sa mandokono iko pasang apa muna torasmo jala elek doi na tutuman jadi nang sumuni ulos serba nata ni na dua imo herbangin na ulos jala herbang madala ningulu dakota pasarya pergulu mamula dung basahat sulang paupu ulos si tanggo rabu na tanggo mapergulu muna dong tanggo pertodyo muna to kamanta di bata jawa sumuni mahata ulos si tanggo rabu amang permusin namin nalaw pasahaton ulos si tanggo rabu hami hula pasato paso marhite ulos si tanggorapo lagu ni huria lagu ni debata bata ido kata ni debata paan ma lagu huria asa paso tuan kagalengan
buah hampir aja nami tupai holan jari-jari 10 pasal-pasal si majujung duduk si majujung rodo kami manab-manab barajai dak sudat sonil mejo tu dak sudat pun dak sesangkau pe jadi badia dak sudat sebawan akka marsabai betul yang hula tupai sebainon nasi dia so 5 rejenami. tung sanap dah mau hulu nami kapung nami dihami kapergelang kapunon ala nami detik di raja nami molo petung anon di pasar tamu udah sekarang rabu tuh hami kapergelang kapunon ijalakan yang mana lasmar hami raja nami ada nama tuan mandokong dan sudah napurun yang bersesakit dari dia dan sudah ada doum nang pebabaran nami sosial dia maradukung kamu raja nami molo primar kita di jalan nami lasmar hamuna tuh hamu udah nami botima na porko. So kali na daw bere sa lutate. Bere. Jadi diari na di karon di partner niya daw. Tadi na doon na sinakapan na rohan. Buhay na dapat di so kanilo ni dua-dua mana ni Tuhan talat doy kay dolma sakap ni bataan do na saw. Dari boleh hiti di tijon. Boleh narhama ng boru, dohto na boru. Nang buso ano las rohan. Alay ima basa di batana soha-sohasa dito katongan ni Bungu. Ulo sa maksori Bungu kita juga sa kami ulo ka sa dasiroha. Namangkara doon alaman sa aluha mo diya kaparada na ruho ni Abadul Maut. Ima basa di bata. Alani marsite di ulat to pala do basor roro kami sa luna. Bona siya tula satu bona bola sa satu hula. Nama ramaran di mana hula kasihan. Pasahat tulas di rohan nabi marsite ulos do orangku. Alay mangere kami na borong-borong. Borong itu seorang tuh kamu tipis na. Pak kokon na itu, agi mon, kalau tipis mana kan? Wahanyot, berarti asal hatok turu wapok dari kita, tuh nak borong itu orang borong jalan nih. Kupasa tay mulu si orang rabuan, ilok na tua, gajang juai di sumur, gajang di motor, kupasa tay mulu son, dan habis itu gajang mulu di hamu, no itu pinopal. Ang dia mamahide di daonon, marpumara mahong boru na tabak kan sila kapadro muna. Ado halu ka tuhulo ado piti tugu-tugu ni horpo. Marhido lo son, matua ka ho tugu-tugu, anak do pa ho. Sa ato naman nini sa ato naman ho. Lima sila na so, ay na to bere namin sa duda, pagkupal ko kasi ba kay perwakilan, ito matongan ni bunga nandoon, kaya ron namin ulo sa duda, kasi ko rin karo kadal. Mana kuyo ko mga lakat to ba pud sa pat. Sa iba sa iba tama sa kamu. Boy ho dala so na so. Matutu, utang hatok maho. Kaputar ro kada. Ay magjalan na maro nami. Awir anggota la parhuriya do among goron. Kay ni pina kasihnya seperti sungai. Seperti sungai,
pula di hamuna sa huna. Mga raw lima mga raw na din dito matongan niya kay keluarga muna. Asal dia sada amo sa kuday niya. Nang dua sa kuday ni dua. Ima paso-paso ni dulu si torong rapor. Torong bari mo mamata kang madwara. Dua lima pangarapot to sa huna ya kapino parko na do. Saya masa upo sa huna akan na sinakapan nirham. Mali na malo nami. Sa kurang tani. Laba ang koronamyon do i-botonamyon. Asa dapat cuma sa pulpito, cuma sa pulgano. Tangiyang daw paso-paso niya mataraja sa hukna. Asa kagutom ni amang bornamo do na bornamo. Saat may marko man. Mabuti. Saya dalam nilai di Batama dotu sama kadang kasamo tada. Ay mak, jadi sahasulu masa satu boten di keras. Nunga satu lombo dulu pas neruhon. Saya dia matanya kau mata di bata. Saya dia magandang ulil mga ulu. Dia pagkabi parholasan. Totok mahita. Mana ku dia mangalakta. Idongan ibu. Hadem matuju. Amin. Ay patuluhan. Horas. Si matuju. Ya, pasal.